umutwe wa leta ya kisilamu ejo wasohoye video yerekana abarwanyi bageze hafi y'umujyi wa Palma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Mozambique bigamba ko bafasha ku karere nyuma y'iminsi 5 y'ubushyamirane. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu majyepfo ya Afurika uyu munsi kuwa kabiri yavuze ko hari ibibazo bikomeye byugarije ikiremwamuntu muri Mozambique nyuma y'uko ibihumbi bahunze igitero cy'inyeshyamba i Palma. Mu gihugu cya Misiri amato arenga 100 yabashije kunyura mu muyoboro wa Suez mu mpande zombi kuva ubwato bwuzuye za kontineri bufunze inzira, byatangajwe uyu munsi na televiziyo y'icyo gihugu. Naho muri Afurika y'Epfo mu gihe cyaguma mu rugo umuhanda wa gari ya moshi wangijwe n'abasahuzi bahereye ku nsinga. Mu mezi yakurikiyeho ikintu cyose cyashoboraga gukoreshwa cyaribwe muri za sitasiyo.